අපි සහභාගී වුණා මල්වතු අස්කිරි මහනාහිමියන් මුණ ගැහුණා ධර්ම චක්‍රය ගැන කතා කරා ඒ අනුමත පිළිගත් ධර්ම චක්‍රය තමයි මේ පොතේ ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමිය අපි ඒ වගේම අපි අන්දුව හැටියටත් අපි කාන්තාව හැටියටත් මේ රටේ කාන්තාවන්ගේ නිදහසත් අපි හිතනවා රටේ දෙවැනි පුරවැසියා වෙච්ච අපේ අගමැතිනියගේ අයිතිවාසිකමුත් නිදහසත් ගරුත්වයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා කියමින් මගේ වචන අවසන් කරනවා බොහොම ස්තුතියි පොයින්ට් එකේ අංක කියන්නේ 11යි මිලියන් 15 පාවිච්චි කරනවා මේ එක දවස් පාර්ලිමේන්තුවේ යවන්න පොයින්ට් එක 11යි දැන් කෝරම් එක බලන්නකො කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ එක්කෙනෙක්වත් නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ 20ක් ඉන්නවද ගණන් කරලා බලන්න 20ක් ඉන්නවද කියලා මේ අපරාධ මිනිසුන්ගේ සල්ලි ගණන් කරලා බලන්න 20ක් ඉන්නවද කියලා මේ මම පයක් විතර පොයින්ට් එක කොට කියලා අහනවා ඔයා දන්නේ වගේ මේ හෙඩ්සෙට් එක දාගෙන ඉන්නවා ගණන් කරලා බලන්න 20ක් ඉන්නවද කියලා මිනිසුන්ට ආපදාවට සල්ලි දීලත් නැහැ 25000 දෙන්නෙත් නැහැ ඔයගොල්ලෝ හැබැයි මිලියන් 15 පාවිච්චි කරනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ගණන් කරලා බලන්න ගණන් කරලා බලන්න කරුණා කරලා මේ ගණන් කරලා බලන්න මේ දැන් ඉස්සරහ බැලේ කවුරුත් නැහැ නියෝජ්‍ය මැතිතුමා මේ ඉස්සරහ බැලේ අරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි මේ අර්ජුනා මන්ත්‍රීතුමා හිතාමතාම සභාව අපහසුතාවයට පත් කළා මෙතන හිටපු මන්ත්‍රීවරු දෙන්න දැනුවත් කර එළියට යවලා තමයි මේ රීතිපක්ෂ මතු කරන්නේ මේ වගේ සදාචාර විරෝධී වැඩ කරන්න එපා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාලා තමයි මේ සභාව වරප්‍රසාද අවභාවිතා කරන්නේ තමුන්නාන්සේ අතන දෙන්න යවල ඉවර වෙලා මෙතන මේ නිකුත් කරන්නේ මොකද්ද තමුන්නාන්සේ තමයි මෙතන ඉන්න දෙන්න එළියට යවලා මේ වෙලාවේ තමුන්නාන්සේ මේ කැත වැඩ කරන්නේ කැත වැඩ කරන්න එපා ඒ වගේ තමුන්නාන්සේලා තමයි මේ අවභාවිතා කරන්නේ මේක තමුන්නාන්සේලාගේ කැත දේශපාලනය පාවිච්චි කරන්න එපා කැත දේශපාලනය අර දෙන්නට කියලා අර දෙන්න යවලා කැත ගරු කාවින්ද්‍රන් කොඩේශ්වරම් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 5ක කාලයක් ලැබෙනවා ඔබතුමාට විනාඩி 5ක කාලයක් சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே இன்றைய கடை ஊழியர்கள் வேதனம் சம்பளம் சம்பந்தமான ஒழுங்குபடுத்தும் இந்த பிரேரணை ஒழுங்குபடுத்தும் பிரேரணையிலே உரையாற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை தந்ததற்காக நன்றி கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே எனது நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் எனது நேரம் நான் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்ற நேரம் 2:41 எனக்குரிய நேரத்தை நீங்கள் தர வேண்டும் எனக்குரிய நேரத்தை நீங்கள் குழப்ப வேண்டாம் என்று இந்த இடத்திலே தயவாய் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே இன்றைய தயவு செய்து என்னால் கதைக்க முடியாமல் இருக்கின்றது நீங்கள் சண்டை பிடிப்பதனால் இந்த பாராளுமன்றத்து உயரிய சபையில் நாங்கள் உரையாற்ற முடியாமல் இருக்கின்றது தயவு செய்து இப்படியான செயற்பாடுகளை நிறுத்தும்படி தயவாய் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எனது நேரம் 5 நிமிடம் தந்திருக்கின்றீர்கள் இப்போது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது எனது நேரத்தை தயவு செய்து தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் குறைக்க வேண்டாம் என்று இந்த உயரிய சபையினூடாக கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன்